Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwe mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatanu tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2024. Makuru rero yacu reka tuhere kuri iyi nkuru ivuga ko Rusizi umunyeshuri wigaga mu wa gatanu wabanza yasanzwe rero mu nzu amanitse mu mugozi. Mu karere rero ka Rusizi yaravugwa inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Fiete Nishimwe w'imyaka 15 y'amavuko wigaga rero mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza yasanzwe rero akingiranye mu cyumba amanitse mu mugozi bikekwa ko yiyahuye. Ibi byabereye rero mudugudu wa Gatanga mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Muganza ho mu karere rero ka Rusizi. Wageze rero muri urwo rugo mu masaha ya saa moya n'iminota 55 hashize iminota 5 nyakwigendera bamujyanye kwa muganga. Yabwiye rero itangazamakuru ko amakuru ahari ari yuko uwo mukobwa byavugwaga ko atwite. Abagenzi rero biganaga bakaba babinuganugaga ariko rero nyina atarabimenya barabimuhishe. Yagize ati rero abana na nyina gusa n'abavandimwe be bikavuga ko rero kwiyahura kwe kwaturutse kunda ngo yaba yaratwite ariko yahishe nyina. Bikavugwa ko rero hari bagenzi be bari babizi, ikaba rero imwe mu mpamvu zo kwiyahura. Akomeza rero agira ati ejo mu gitondo kwa kabiri tariki ya 29 Ukwakira yanze kujya ku ishuri. Nyina rero amubajije impamvu amubwira ko yumva atagishaka kwiga. Mubaza rero ikindi yumva azakora mu buzima bwe niba rero yumva adashaka kwiga. Umwana rero aramwihorera, nyina rero aramureka amusiga aho ajya guhinga rero mu murenge wa Nzahaha aho asanzwe ahinga. Uwo muturanyi rero kandi yongeyeho ko bukeye kuwa gatatu tariki ya 30 Ukwakira nabwo rero uwo mwana yanze kujya ku ishuri. Nyina rero aramwihorera yigira guhinga kugira ngo rero bitabyara intonganya. Yes, uwo mukobwa rero yabonye asigaye mu rugo we na karumuna ke gusa ajya mu cyumba rero asanzwe araramo yari yaramanitsemo umugozi arikingirana rero awujyamo. Ako rero karumuna ke kamubwiye ngo agakingurire akumva rero nakinguye. Karakomeza rero karakomanga kakumva nawe ugasubiza kandi kazi ko mukuru wako rero arimo. Urugi rero runakingiye imbere. Yagize ati rero umwana yahise ajya guhamagara umuturanyi wabo, araza rero nawe akomanze yumva nawe umukingurira. Nibwo rero bahamagaye abandi bantu bose barakomanga rero bakumva ni nkaho nta muntu urimo. Bica rero urugi bamusangamo yimanitse. Avuga ko rero umurambo wahise ujyanwa ku kigo nderabuzima cya Muganza bamwohereza rero ku bitaro bya Mibirizi. Amakuru rero yamenyekanye avuga ko ku bitaro basanze koko uwo mwana yaratwite. Afatwa rero icyemezo cyo kumushyingura, akaba rero yarashyinguwe mu masaha 10 z'umugoroba zo kuri uyu rero wa gatatu tariki ya 30 Ukwakira. Dr rero Kibiriga Aniseti umuyobozi w'akarere ka Rusizi yabwiye rero itangazamakuru ko aya makuru yayamenye ko kandi hari gukorwa iperereza ngo hamenyekane impamvu ya nyayo yateye rero umwana w'imyaka 15 y'amavuko kwiyahura. Yagize ati rero amakuru twarayamenye ariko aracyakorwa iperereza ngo hamenyekane icyabimuteye kuko ubundi umwana w'imyaka 15 wiga rero mu mashuri abanza ufite umubyeyi babana n'abandi bavandimwe be, nta mpamvu rero twumva ifatika yabimutera. Ati niba rero hari ikibazo yari afite abicecekanye cyangwa se ikindi cyaba cyabimuteye, RIB rero iracyabikurikirana iraduha rero igisubizo. Dr rero Kibiriga yaboneyeho gusaba ababyeyi kurushaho gukurikirana ubuzima bw'abana babo, haba rero hari ibibazo bafite bakabafasha rero kubikemura, bakanababa hafi rero aho kugira ngo abana rero nk'abo batekereze ibyo kwiyahura. Inshuti rero tuza kadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Yakamwana wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga yongeye gufungwa. Yes, Gasore rero Pacifique uzwi mu biganiro bitambuka kuri YouTube nka Yakamwana yatawe rero muri yombi kuri uyu wa kane tariki ya 31 Ukwakira 2024. Yaka rero yafatiwe ahakorera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yagiye rero gukurikirana iburanishwa ry'imanza ziregwamo Miss Inshuti Divine Muheto ndetse rero na Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta. Yaka rero yatawe muri yombi azira guteza akavuyo ku rukiko. Amakuru rero akaba avuga ko yari yasinze. Yaka rero wari wahoze ku rukiko ari gutera urwenya n'abapolisi bari baje gucunga umutekano. Sugamere rero uyu musore atabwa muri yombi kuko rero mu gushyingo umwana
mwaka ushize yatawe muri yombi akurikiranweho rero icyaha cyo gukomeretsa ku bushake, gusa rero nyuma y'igihe gito aza kurekurwa. Inshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye rero muri yombi gitifu w'umurenge wa Bugarama witwa Nsengiyumva Vincent Diporo, ukekwaho rero gusambanya umugore wa Sebuhoro Didier wabafatiye rero mu nzu y'uyu muyobozi w'umurenge basambana. Ahagana rero saa 5 z'ijoro mu gace k'umudugudu wa Kabusunzu humvikanye urusaku rwinshi n'induru nyinshi, bityo rero abanyerondo bahise bihutira kuduhamagara. Tukihagera rero dusanga tutabyishoboza kuko umuntu atabonaga ahanyura kubera rero ikivunge cy'abantu. Nibwo rero twihutiye guhamagara polisi ndetse n'ingabo bari rero mu kazi baza kudufasha muri icyo kibazo. Rero dusanga n'uwitwa Sebuhoro Didier w'imyaka rero 42 wari usanze rero umugore we bashakanye byemewe n'amategeko witwa Akayezu Nadine w'imyaka 31 mu nzu rero ya Nsengiyumva Vincent Diporo w'imyaka 40. Hanyuma rero yaho uyu Sebuhoro Didier ubusanzwe amaze igihe atabanye neza n'umugore we, abapfa cyane rero kutizerana, aho avuga ko amuca inyuma. Bakaba rero bari mu rukiko mu nzira z'ubutane abategereje rero Werurwe 2025. Yesu Sebuhoro rero Didier akaba avuga ko ababazwa cyane no kubona Nsengiyumva Vincent Diporo yaragiye rero ashyikirizwa ibibazo by'urugo rwe nk'umuyobozi rero w'umurenge, ari nawe ahubwo wamujyaniye umugore, ari nacyo rero ngo cyamuteye kujya gusohora umugore we, aho rero yari yinjiye yari amazeyo amasaha kwa Vincent Diporo. Rero zahoshejwe Sebuhoro Didier na Akayezu Nadine bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Bugarama kugira ngo rero ibindi bizakurikiranwe mu gitondo ngayo ngo. Inshuti rero zacu naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho utaha. Ciao ciao.